Mfundisi nje akawusebenzisa umuthi abantu bezwe. But into enzeka kuyathwalwa ke ngabafundisi. Into ofuna uyibuke ufuna uhambe elokishini ubheke lo mfundisi lona onomlilo. Yabona laba base Faith Mission, God's Army, Assemblies of God, laba babambe ubungcwele ngesandla abangafuni ukubudedela. Targeta yena. Uzombona beka itende oluba u6 Paul. U6 Paul. Liyaphephuka lenza yonke into. Umbone sephuma engena emotweni nomzalwane sebeyagoduka nesude engamlingana. Hayi mase ngililanga umusi ya attend ebandleni. Into ozoyenza laphana uzohlala emuva. Draw attention bakulethe phambili mase kunikelwa kuzonikelwa ke nje yabo le mali ezinikelwa wena bese ukhipha u20 ngamabomu ufake kanje awubona 20,000. Then bazobe sebebonga ke mase ke emva lokho uzobe senza ke kubonga nje ngokukhethekile ukuthi yabonga ukuthi sivashela umfundi inxeke usibanibani sibonga kakhulu sixhase ngemali engaka siyabonga netendele lihlupha lizolunga ngesikhathi nisabonga mase ngiphamisa isandla mase ngisiphamisa isandla mase ethi aliyekeni itende ngizolithenga u8 Paul ngithi ngizothenga military grade ilele limbelwa phansi yabo aliphephuka lezi sithiwe military grade le ngizolithenga nesound ngizoyifaka thereafter umfundisi uyamsejuice uyamsondeza emva kwaloko uzobe usuyamcoach umfundisi ukuthi uzoba nemeeting naye enenza le budget mhlawumbe budget ithi banithi mhlawumbe 80,000 wena uescalate ithi 250 ngoba ufuna itende le quality ne sound right musi yamthethe entshumeleni yakhe akayeke lento ogxeka amadlozi akakhulume ngento esezweni ngoba lento izokumbalekisela abantu yabo akasamkhonza uNkulunkulu usekhonza abantu uyamehlisa lapha enkazimulweni umbuyisela kubantu umfundise muse umthengela imotshwana encane nje yabo 1.6 iAlmera ajabule akubize epulpit muse usuyamtshela futhi ukuthi akayeke lento ogxebe izitabana ngoba uzosuka balekisa intsha uyamsusa enkazimulweni umletha manje ezitabaneni and after use right musu uyacela ukuthi sicela ukuthi umuntu onobutabana sicela ukuthi naba bebekhona ekhwayeni kutshengisa ukuthi uyabemukela siyacela lo weorgan ukuthi akasifake isiphandle ayishaye impela isiphandle sebesiqothuka la uyamdriver and usebenzisa lesilwane sakho wena umfundisi because lezi zinto ama-merit asewatholela kuwena uzoqala ivume lento le emva lokho usuyambiza ke manje emaphathini enu nina enikhonza uSathane usiyambiza ke manje emaphathini enu seyabuza ukuthi indoda kaNkulunkulu ihlala laphi abantu abathi kwazi indoda kaNkulunkulu ngahlala lapha bakutholela iflat lama-flat cheap akhona lama asemalokishini labo lento ezakhe esandwa kwakhe emalokishini ezingamafleshana amafishana bakutholela indawo labakhona namasipalo organize le ndawo fast ungene khona kufuneka imali eholayo baveze ukuthi uthawuhola imali uqualify ungene mahala thereafter musukhokha lama rate bona bakhokhele 3 years ama rate akho technical unemoto neflat and thereafter usuphuza nabo wena uphuza udrink bona baphuza ubhiya mase kususa isitabane sekuhlabe ngokhisi mase bekushuthe ngesikhathi kubulala nje ngenyevu bakushuthe ngesikhathi ukuqhwantuza uthi ikhamera isekushayile kodwa sekushuthe isitabane mase le video bayibamba mase ufonela umuntu ongamazi ethi una le video yakho la oqatshula khona isitabane niphuza uthi mina ngangiphuza udrink bathi kodwa naniphuza udrink wena ubephuza ubhiya sakubulala ngenyevu isitabane uthi yazi ngifunani ke mnganami ngifuna ubuyele kusona isitabane ngizonihlanganisa uzongenzela into eyodwa engengisho la ngizoyidelete le video sure and then about they cornered you sebekufakile kwi secret society now we are worshiping iron god now we are worship ithwalo ke lezi ezizwa ngamafu kuthakethwa abafundisi aba strong and then you pervert uzobe ephuza nathi udrink ephuza udrink sikuyabhenya lama happy ngizwa yonke into abadaza amantombazana la yabo sizenza ivideo la kumnandi kanti nawe sifuna ukucapture kule video mase simthethe ngixo phuthu sithi manje sana kubulale ngenyevu
uthi uqaba uthi bye sekuqabulile. Babu Dokotela babe sesibawujabulile izithwalo lezi zokudestroy ibandla likaKristu. And then sithi amakholo abe vigilant, start to have to open amehlo abo. Bheka usizo olufika kuwena ukuthi liyapi egcineni, because you're going to pay a huge price. Babu Dokotela babe sesibawujabulile umfana uMdletshe Qaphelani, siyabonga.